Maloi lau mali e ho e ki mo le tonga ko toa pe fia ki tani tali le ki mo tonu ki o mo uni o ngongo mo le dio tonga ulua ki me wanga ma foki televisoni tonga ki he hoani. Wakai ko ye ki ngā he ulo i o ngongo. Kau e minista ki muri e tonga ni whikita mo i loa u te ka manu hini i he kau taki mā mani ne whawhatongia a ki ona whamala ala ki te mahi noange ngai ka veinga e whata lahi o e Pasifiki. Tō o ngā hikoloa ko os mau mo osi na taimi ngai a ki kai kei whātawa tupe i ngā wharekoloa Asia. Pea tai mali e ngā hikolisi e whai haapai i e tokoni e kautaha Caritas tō ngā aniawhi. O ku te epe me ngā hingo kehe ana iangi whātaha i me tawakai ki whamamitaha me malae o i sipoti pe he whoki ki tu unga hoi ea. Ko e wakailewa eni ki he whai ki mo e kautaha Pacific Timber and Hardware. O kukawa to ai ki minista ki muri a tonga ni ka koe ki minista ai pea o i potu ngā oi tak mamata whikita mo i loa o tui ka manu i e toko wha o ni ihi koe kau taki ngai whunua ku nau kau atu ke whakatahalahi ne nau whakahoko ai lea whakaivia i e taho ngai ka venga maho inga o i whakatahalahi koe ni. Kei kau atu eni au tui ka manu whakataha mo i tokoni Palestini koea o Tanzania, minista ki muri o Norway mo i whawawhonga e taha me he pule anga whakataha ki huna tataki o i halelea i ngai ka venga whikau aki mai maho inga o i whawaha apule anga o i ngāhi whunua, ki ono popo i ngāhi palani whalalaka langa ngā ue o i ekonomika ka tau te whito, ki ngāhi palani whamamanilahi ki he tuuloa ko i o sini mo i mea mo ui. O gumatuunga no whini e toko whākoi ni kao kei minista ki muri a tonga ni me honau tau kei ngā ue, mo i poto i ilo i he malae o i a lea whawaha apule anga mo i ngā ue whakadiplometika. Na e ngāwe whataha to he waa me toko ni pehe ki waa ki huna tonga i kina o i consumer ki ngāhi wharekoloa o puke mo to o i ngāhi koloa ku kei mau mo osi taimi ke whaau ngā iai. Ka ku kei whakatawa tupe ke mau me toko ni mehi e ka kai e whunua koe whaikiki mo Alice Tupo. Ko e lahi taha i ngahi wharekoloa nei to o mea e ngahi koloa koe ni ko ngahi wharekoloa Asia. Ko ngahi koloa koe ni o si tapui e he lao ke whatawa to whatatau ke lao malui ai consumer mo lao ki he mea toko ni. I e whamatala sa kei tali o waan ki hona tokanga i kina ai consumer Sandra Di Fifita ki he ongongo koea ai le teo me televisone tonga na ni pehe ai. Ogu i kai koha ngā we fo ou ene ai whengawe aki koe timi ngā weni. Ka ko hono toi whahoko eni koe hiko lahi koe ngahi launga telefoni o ku maau e he waa consumer me he kai o whanua o whekau aki me ngahi koloa koe kua osi hono aunga o ku kei whataua tupeia i he ngahi whalikoloa. Koe nei whahoko ki task force koe ni i he waha ape o mau potnawe pia mo e waa koe ni ki mea toko ni. Pea koe mo ni nai lahi ngai koloa apito nai to o mai nai koloa nai uia ke expire pe i he takale ni tau ko osi. He ngai koloa nai o stone pe ke ospe i konga ki mo ako ko ta o mi. Pea mo ngai koloa alis nai tau tonga nai ma ui koloa koku oku ai ko whai ngā halai hono toi tamate i koko e aho expire. Ai ko aho koku tona koe ke to o iai. Ai ko ngā koe ni nai kamata ia nai unga nai te hoko atia. Nā nei toi whamala alai ke ngahi tau tea e whahoko ki he ngahi whalkoloa koe au nau kei mau i ai lao ki he mea toko ni. O kuma osi kamata nai, kamata ngaui he tau ko osi. Ai ko ngai ko ki mua ko issue pe ngahi ai whatokanga ke uwhalekoloa he. Pea i tengo whinga ake me ngahi wā kupse kau aki hangi koe ai koe wā koe ni ai mea toko ni nai rawa to o ukoloa he. Kai nai kamata he konga ki mea tau ko osi mau ngahi hopo na osi le. Pea ko apongpong e koko ata e mau hopo. Ai koe ngahi mea ko hoko ko mau ko mau koe ngai whaikoloa koe ki ngata pēno ta aki. Kau ko mauhanga lewa o to o ngahi launga koe ni pea mauhanga lewa o ngā ue me mau kaunga inspekito ki tua hono whaue pepa o awe ke punga polisi ko nau tolu nau whai hopo he wā koe nai ke whahoko ngahi hopo ke ngā ue koe ni mak mau topa ku hoko koe mea ku maho inga au pito pa he kai ke mau i he skolo ko toa pe i he taimi ko toa pe
Tako mea ko maho inga ko e mahino aki mo tonga ko toa e ko hango ko tau lawe I ko tau tolu ko consumer kata pe I he time tatau. Tako ngau ko maho honga ia ko mahino ko lahi e toko ni mai mi toa o na hanga whahoko mai ngahi issue ko lo tonga hoko I he marketi I ngai sale ko loa kana fetu utaki pa ko se mau ki toll free number ko ki fika ko ni te ke lava pe ka pau ha fika TCC pe ko TCC te ke lava pe tato tongi mai ki fika ko ni ko no aval no ni au te mau tali leva ho la nga pe o whahoko mai hanga hi me o ke whatonga I he whangahi he tawhahe ngahi whetu o moi ai ka mau whenga ke mau ngau at mau toki ai paku maho inga au pito as ngau e wao fiko ia ki tau te whito ki ngau ko mau whahoko. Koe ngau e ko ni nei kai ke ngā tape I ngai wharekoloa ko I wāhenga nuku alofa, ka nei toi hau atu ki ngahi tuku I kolo ki uta, peak mahino pe koe ngau e lahi eni, e kai ke lava pe o whahoko I aho I taha, ka kua pau peke kei hoko atu kai malawa ke au, ai nao wha a mū. Ogu I ai whoki ai timi ngau e wa a consumer, ogu nau ngau e wha aho atu ki ngahi wharekoloa pe e toi hoko atu pe ia, ai nei whahoko I he ahoni ke whapapau I o kui kai ke nau toi whakatau atu I ngahi koloa koe ni koe hi koe whia koe ke whapapau I koe mea tokoni o whakatau atu o gu malu mo hao ke whakatau he kai o whanua ke nau mao mea tokoni me iai. Ma ai ngongua le teo mai televisone tonga ko au Alice Tupou. O gu teke mo whaiwi ai kau taha ma awhawhine me whamiri ai ngahi mātua tai whanau o gei nau whanau whingata ia ke toi whalolotoange e nau whaunga ki hono tauhi mo noa ko I whanau koe ni. O whahoka I he polokalamani pe kau tahani polokalamako ma ai mātua tai whanau. Ai au kei e nau whanau whengata ia e ahoni I e holo katolika sosefo I mau whanga ma ai wāhinga nuku alofa. I anu whai ke tō taha kune te tāke polokalamani me le manu mākoni. O kei ngata pihe noa ko I mātua tai whanau ka kutoi whai pe moho noa ko I oilonga I whanau whengata ia. Koe whaamu ke ua na ango I le kina ha taha, tau te whito ke whanau whaingata ia mua whanau pe o kei hapalopale mā ki o nao sino. Koe make he koe ne whonga ki ono tauhi koni o longa I whanau whaingata ia. O koe ngai whaingata ia, o koe ke taha pe whaingata ia. O ke he kehe e ngai whaingata ia, toi whanga me longa I whanau e. Alewa e whakatatau e mau ngau e, e mau whao e ngai activity, pia mo e whangaki iwa inga. Ke malawa ke mamawa e tokanga o I ki leka, palawa I ki leka, ke ne hanga o pamalawa I ki leka, ke ne malawa o whakahoko activity ko ia. O ku mau ngā ue pe o whakatatau ki he palapale ma whakai sino me whakai atamai o ki leka takitaha. Lotonga nine pehe tale kita I kau taha maa whawhine me family Petty Plague, o gu maho inga ke ongo I he whanau ni, mo ilo e mātua tahi whanau o kia e tō tonu e ki tāhine mo ki tamasi ko tō apeu whaingata ia ke ako. O I kai whangatangata pe ki whanau mo o ilelei. Ke whai hana toka ngai kina ma kehe o ki longa I whanau koe ni. Koe uhi koe ha, koe nau tō tonu. Neongo e whaingata. Neongo e ngahi tūkunga kehe o e nau mo ui. Ka aku nau kei, maho inga tatau pe, mo ki nau tolu o whainga mārie. Mo ki nau tolu o lava alo lelei, lava rea lelei, lava whanonga lelei, lava tala noa. Koia ai ki longai whanau koe ni, o uhinga e ngau e koe ni, o e aho koe ni. Nāne pehe koe anko koe ni whai pe ia whatatau ke tūkunga mo ui mo I whaingata ia o kei e ki tamasi mo ki tāhine taktaha. Koe poroklama ako koe ni whapaanga I he puleanga no usila ai aku lele eni I he tau kakato e taha. Nei ka mata me mahina ko o katopa I tau ko sipe nei ta ofi ai e mahina e wha. He ka mataanga koe tau ni ko hike pā e mō ngā whi me ngai whatapta pui o I ko viti tāhi wā. Kai kehu ke whaamu ke a o I poroklama koni ki ngai tūku I motu I toke lau kā koe uhi ko I wi whapaanga. E he koa te poroklama koni mai whanau whengata ia I he wāhinga ha ke I e mahina katuu. Aia e whao se poroklama koni ki sanuali o e tau who'o. Ko ngā onu mai ai potungai polisa tonga ki toi tokangai kina ai alea pao whewhatau aki koloa e ka kai e whanua. Ke hika whaau ke toi lahiange e ngai palopale mau ku hoko mihi ngahi alea lālanga ai ka kai e whanua ni. Vai whanua tūpola mo e whaikiki. Ko tukumea e whale I mo tātala I whale me he potungai polisi tonga
o ha whakatau a ki tokanga i he kawingani o tau te whito ki halea lālanga pe koe whawhitong koloa. Aia o kuia e totongi e paanga ke whahoko e lālanga pe i he osi taimi ne whai ki aia alea o kui kai mao e koloa ne osi totongi. I he ene pehe kuna whatokanga i ki kakai o e whonua e lele yangi ke toki totongi ko toa pe ai paanga i he mao kakata e koloa o ku whakatau. O kau kia me whale i ka kina tolu i tō apule anga ki ngai aki ato o taha whalala anga ko hanau whawhonga ia ki ne whahoko e whakatau i tongani o i kai hare hapauhanga tonu. I kai goia pe ka ki kau kia i hawhie mao hatohi tali totongi ke le kote e na tula o ea le apau la langa ni whahoko moha whakamo on tohi. Ko e tokanga e potunga e polisi ke uhi koe whonga ta e whiunga mo kākā a e taimeu kia e hapalapalema i hale apau la langa pe au nau whatokanga mawhai ke ni ihi pehe ke tokulewa ke i taimi telia na nau whianghangai moe lao i he mao e paanga i he whonga kākā. Mai ngonga le te omu television tonga kua vai whanua tō pola. Neongo mahina e ni mai tau situa me whatamaki ni hoko i Sanuali. Ka ku kei ta i mali e pea e whanua i ngai tokoni e ngai whamiri me ngai kautaha mi tua puleanga i e whengai aki me ngai kautaha i tongani. Ani a whine ta i mali e ngai apiako e whaiha apai i e tokoni e kautaha Caritas tonga. Ke hike whakeake e vai whanua me ngai whatamaki ni hoko i Sanuali. I ono whai ki eke o e tale kita i e kautaha Malia Whalemaka. Ko e tokoni konteina fute whanoa eni me kāinga tonga i Christchurch, New Zealand, tau te whito ki kāinga tonga ka koe kakai haapai. O kumat o ngai tokoni i he kole e puleako sangato so sefo i haapai, ki e tokoni ma ai apiako me ngai whima o vivili pe ma ai ngahi apiako koe ni. Ko se mau vivili me haapai me he ngahi apiako koe ni koha me atokoni ki he kai pongpong e whanau wako. Tau te whito ki he whanau wako o kuomi me he ngahi motu koe ni i hapai na uesia he tsunami. Koe ke si ai ha whakapongpongi i he pongpong he nau lava mai ki he ako ki pangai. Nei ai lewa whakakaukau i he Caritas tonga ke nau kole ki he Caritas i Aotearoa New Zealand. Ha ngahi nau ki he kai pongpongi ke o mai ki hapai. Pea na lava ai e Caritas New Zealand o wha o mai ngahi puha walu wha takitaha ki he apiako e wha koe ni. O kuia e laise, koe mahoa a koe Weet-Bix, koe cereal, koe huakau, koe mailo, koe kofi, koe lolo. Moi ngahi nau kehe pe ki he kai pongpongi. O ku kauwhoki ki he ni me ngahi tokoni ki lo ki a ko, kawa i he tesi, koe sea, kabineti, kompiuta moi ngahi nau ki he pe. Rotonga ni he ripoti e whaengo ngai whaleni i haapai peni whatawhehi o ku ha mahino mai ai whia e ngahi apiako i he tokoni koe ni i e mahino e tokoni ki whakalaka ia koe whanau mo e nau mao me tokoni pongi. E ne tuko e taimini ne mahino ai hono tari le i he korisi tau whamu kilo revo pe ko ke nau hanga whatapuia nea ofa mo whamaro i ai te ai mea ofa kua fuaki pia me Caritasi. Ako aonga poke e ngahi tokoni koe ni ange ko talanoa ko hapea me apea tau whamo purerevu. E aonga au pito e tata whito ke nau ngahi apiako no whamau. Nā e whamalo ia heni he Caritas tonga e kāinga tonga ko tonga pino sila i e whingai aki ko nau whai o lawai ki whahoko atu e tokoni ko eni ma ai ngahi kolisi e wha i haapai. Pea ana e whake atua ni awhi he whafofonga mi alea pao e Pasifiki ki ngahi ngau i whilala ve i mo waofi he ekonomika me whiwhakatau aki pe koe Pace Plus toki tā Alice Holani ai tohi whamu oli ako ki toko wong furu mahatana nau lawa i lele e konga ulua ke polograma ako ai ma umawhai ki tagmamatana e whahoko i aho tūsite o ka kato mai ki aniafi ai ana e whahoko eni i he tungi Colonnade. Alice tupo mwe whaikiki. Ko e ako koe ni na te whitoia i he taitari kakai. Ai e kono te teo i ene kakai kunao kau i he ngawe anga koe e takmamata. Penai ata pe ki hani ihi o kunao whia kau atu ki ai. Ai e koe tokonia ai waa lea pau ai Pasifiki. Ke ngahi ngau e whelala wei mo waofi i he ekonomika aha moa. Nei whaifoki ai whatala no me kautahan koe ni i he ngahi wiki ko mali watu. Ke whahoko hatokoni i hangai polkalama ako ki no teuteu i koia ai kau ngawe i he sektoa takmamata ki he teuteu wawa koia ai kau awhanua. O
O mahino pe foki o pia ye we se alahi e sektoa e tak mamata talu e tāpuni koe he ta o e ua ai kau a whanua koe hiko COVID i tāhiwa pia mahino ai toko lahi e kau ngā ue i sektoani kona osi lava atu ki nau tolu i ngai polkalama toli fwe a kau ki muri pia whe mao lewa ke toi teu i a kau ngā ue fo au ke nau whahoko ngā ue ni i he awa koe e tau kau a whanua. Koe polkalama ako e tolu koe ni na e tokoni mai ai Pacer Plus ai au kai ko to ngani pe uta i mali e to koni ko ni ka kukau ki heni a ha mo fisi pe au kukawa to ngani ta ki mua i ngahi a ko ni i fa matala ko pele lahi ma mafai ke tak mamata vile amita kau o ki ai e polkalama ko fo o ko te ko ki COVID ai ko no te ia ai ka ngawe ko ki na fo fatongia i sektor tak mamata i ngahi me ko yak firma au fa COVID. Koi tari kakai foki begot customer service ko ngai training I pau ingan mo nga maheni pe ki he ngai business pe foki he taki mamata ko whakaamu whaka training ki he ni na osfa training ki mo hange ni ha refresher ka na utol pero ta whamana tupe pero ni ko ni teu ki na kumi nga uet ki sektor tak mamata ko ngai training for owen ke na utol na to lai ke ka training ka ni na ka mai ke training ko ni osim me he tihe Ko Tonga Institute of Higher Education o lava te no fanki certificate mo diploma I taki mamata ko tai tahana kia to training ko ni kia na tolu o tau pehe o to kon yen kia ki na tolu e kuminga o ke ni sektor tak mamata he te mau to kon ya me poate no ba fai ke tak mamata ki koneki ki na tolu mo upisnisi tak mamata ko ki ngau e make he ni te mau to kon na ka na tolu se ngai ke koneki na tolu ke fai ngofua na uma ngau e sektor tak mamata mo to kon ni pe ke ngai business e fa ka fai ngofua na kumi hakau ngau e fo ngo lave ne nai to la ka ngau e ko si ka wa ke ngai programa tori ki seria mo nusila mo ngai programa ko ni fa ta utolu he tai ni me ku fu fie ma o bito ke te ya hakau ngau e fo o ya e te ava ko ni ka a fonua te na lava de dei hanga training ko ni te na lava de dei o ka ngata pe taritare e mo ilo ye mau inga ai tokota ko to pe o ku o na fua fatongia ki ai Na ia foki mani ihina nau ka wato ki he akoni o whawhau pe I he interneti pe koe Zoom. Tau sia foki ke te wa honua e ka mata pe I he tau kakai pe tau whanongo pe ngai press conference ai kautake fonua Koe kawa mai koe na kawa fonua e mua diaspora pero tau kakai pe Pea tok whai rewa si ofi hono toi whakata ki he kautaki mamata he konga ki mui e tau. Pena e ka wene ngahi mea na traini ko ni peo ku whewhi hono utaritari hotau kakai pe. Mo e toki sio ki he omi e kautaki mamata he konga ki mui e tau Ai mako e mea lahi pe ko e whakato lahi pe ke tau ngahi business tak mamata. Ko whenai e toku mai ai taimi e awa e kau a whonua. Ko ni ko whai hono teu I kau ngā aue. Na kau mai pe o kau kumi ngā ue ta pe na kau mai ke training na ia ni me ngai business na kau mai ke training I ko ni ta ku ko le atu pe a fe po aki ngā ue ko ni mo te ava kau a whanua fe tu taki mai pe ke mau ofisi ke pote mau mawhai ke tak mamata I halavuna pe o ka pau fe ma o ke hakau ngā ue fo o mau osi tāna kia te ngai whamatala ko ni na kau mai ke training Pea o ka pau fie kau mai ho o kau ngā ue ke training ko ni e ao ngā upito ia ke moutol tau fito ki he awa mai ko ne kau a whonua tau si ilo pe ukla he tala noa ke no moro fo o o ku kono moni ka awa mai kau a whonua ko ni niwe ngā he mea uk fie mau ko ni e kakai e na wholau mai to ka taim le yen ke tau si ofi mo whokotutu e ngā he training ko ni Koe polokalama ko tatau pe e whahoko ki wawau mo haapai Maango ngā leiteo mai televisione tonga ko au Alex Tupo. Malai e sipotia hoko mai ka hili e ni whahokatia e whaifonua tūpola. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Malo e tau kei whea au mai, ko e wakailewa eni ki he malai o sipoti. Mei he malai soka, ne whalawa te he whiawhi o e ahonia tim soka whawhunua whiwhine a tonga, ai mataliki ki he whiauhia o Oceania me whinga kwalifai, ki he whiauhip o mamani e taunia whahoko I suwa fisi, he ahata atolu e mahina katu ke aho tolu noa. I he whamatala kutuk mai me he pule tim soka whiwhine a tonga, a te laite tu I wailala, ko e whalawa tu eni timi e mataliki ki he whiauhia Oceania, pe ko e OFC Nations Cup.
E kau ke me whinga qualify ato ngani ki hip o maamani o tauni o ka manaki whahoko I Inglani. Le whahoka I peho atai ahoni e lotu wha osi time mataliki ki mua penau flau atu I he fiafi o ahoni. Mai no peko ngāhi wikisi I ko mariwatu ni tukuangi wha ofisiale mai ai time mataliki o anga peheni. O whaloto la akulu me kalapsoka veitongo, me le seini tūfui me kalapsoka veitongo. Pati o la tonga me kalapsoka anuke tulu, siuni patala singa me kalapsoka a veitongo. Me le kafa me he kalapsoka anuke tulu, taviana waka me Amerika, ana lauteau me veitongo, finehika finau me kalapsoka a whahefa, ana taimani polovili me kalapsoka a veitongo. Le siale pa me kalapsoka a whahefa, Kiana Swift me Kanata, la veni waka me Amerika, Jasmine Lot Aniu pa me Australia, Vea Funaki pa me kalapsoka a Longolongo, Judy Fifita pa me kalapsoka a Fasmoeafi, pea Los Tigafeke pa me he kalapsoka a Longolongo, pea me wawa uleva o ke ato a kasi kaufusi na o me Palanite, pea kotoenga leva e timi me le anataufa me kalapsoka a Veitongo, pea mo Grace Tenifa, me he kalapsoka a Fasmoeafi. Ko e whai ako pule I he tim soka whawhanua atonga ko Koni Selby o Australia pe tokoni ki ai a Mark Bell uhatahi. Ko e whai ako le okolo lewa ko mele rikiriki. Kai kehe koe pule whalau I he timi e mataliki ko atelaite tui vai lala. Ko e mala e pia I sipoti ki he whiawhini mo e kautaha ai Pacific Timber and Hardware. Whamatala e api kaki mua pia tau mawai te toi wakaingi pehen ki e ngahi ulu I o ngongo. Kawe minista ki mulia tonga ni whikita mo iloa utoi ka manu hini ihe kau taki mahamani ne whawhatongia aki hana whamala ala ki te mahinoange ai ngahi ka vei ngahi whataha lahi oi o se ni. Tō oi ngahi koloa ko osi mau mau mo osi no taimi ngawe aki kai kei whatau atu pe ihe ngahi whare koloa e siaini ihi. Pea tai maali e ngahi kori se whai haapai e tokoni kau taha Caritas tonga, tokoni ke whaakea ki mei ngahi whatamaki koe ne hoko I Sanuali. Koe ka kātai pe mo uni ngongo mo leitio tonga ulaki me waka ma whoke televisione tonga ke hoani, o gai wha amu ne au tāki le leiko toa pe ngahi o ngoni ki rata whale ko toa pe. Wha maalot ki tau kei whi au mai, ka mo mea.